Gugiciarwo ni mutumia witagwo Hamwe. Marito make mothe ni mariku? Nelias. Kana Nelia. Hamwe. Haya na baba itu ni ukumumenya thutha ucio kana? Ni ndimwe. Etagwo atia? Gicero. Mucere tu mucana cigana switi? Idatu. Six. Mwe atandatu. Akwendete kuga tu ithandatu. Na ithandatu. Necio icio ni ithandatu. Uyu wa kaigana? Gatano. Uyu wa gatano. Second last. Yeah. Wow. How many boys, how many girls? Two boys for girls. And you're the second last. Yeah. Wow. Ni uguthoma kairitu? Ukwingira cukuru riku? Thomete cukuru nyingi. Tukwajena no tikura mai? Masha nikuthie handu haingi. Guthiururuka. Haya nathari ukiingira ku switi? North Gate. Nairobi. Haya nimo waciarirwo Karatina? Mwathamira Nairobi? Jikarete kundu kuingi. Nairobi, Kiambu na Nyeri. Guthi kahora. Riu ni waciarirwo Mathira. No cukuru kuingira Nairobi. Mwathama na mami wanyu na baba wanyu? Andika ibuku ni ibuku urandika. Ndikwenda kwandika. Nikio ukire. Ndikwenda ri. Ndio kurehire. Mwathama nao. Family. Your mom. Unataka tutumie Kiswahili? Lakini Kikuyu unaenda vizuri. Sisi. Unaenda vizuri. Mwathama guku mwoka na guku Nairobi. Family yote. Iyo mother na iyo father. Ndo watuhenie? Ndirahenia. Ndirahenia. I love that. Mwoka Nairobi ku nigetha wanje cukuru? Komarok. Koguo ni gwaciarirwo Karatina, mwoka Komarok. Okay. Waingira cukuru iyo retwo North Gate. North Gate. Akinyandike nigetha tugakinyita. Waingira North Gate. Iyo ni class 1 kana nathari. Na ni uguthoma ceri ndio mararuta wira uriku? Maito amwe araruta wira uriku? Anza kuumwa tumbo venye ulikunumwa ukishikilia mti. Araruta wira uriku? Ndio. Ndo amenya wira uria araruta. No ni ukigua akirio wira. Ni baba wanyu? Ni pastor. Haya. Hindi yo? Onari. Haya, that's nice. Haya ari mutungatiri. Haya, that's nice. That's nice. Eta ko pasta Gicero. Nice. Riu waingira nathari. Na ni uguthoma wari kairitu kogi? Wathoma nginya class ke guku? Nathari. Ni cukuru nyingi ona iyo nathari. Ona iyo nathari.